voalohany objectif-nany ça facilite la vie. Na maro question napetraka Jensen va araiky ty tsy maty ko. Zay tika tia raha vonia misy promotion aminareo. Aitsika amizay va ro mpiara-miasa amintsika eto amin'ny Point Carré Sainte Bazary no vahintsika ny amin'ity fandarana manokana eto amin'ny Point Carré. Maro amintsika misy course tiatsika atao fa eo ny olona na amikasiky toerana zegny na koa zegny ny alaviran-tany na ny fotoagna. Ke ity misy solution ho atsika Sainte Bazary mankamora ny fiainantsika andavanandro. Vahintsika niany Randriana Solovoniarmanitra agent commercial chez Sainte Bazary tonga sy fato amin'ny Point Carré. Bonjour Jensen, bonjour atsika jiaby an-tragno agny. Navondraiky koa andeha hijidijidirazana aminao eto. Baka lavitra za io. Ok. Mademoiselle Vony, ino ma Sainte Bazary ty? Ya, atsika fa tsy andeha hidriky lalina eky fa direct fa tonga de vavany. Fa maromaro fotoagna narignasantsika zay fa elaela koa nefa farefindrefiny zegny narignasantsika hoe Sainte Bazary aty, Sainte Bazary aty, Sainte Bazary zegny hoe Sainte Bazary. Izo plateforme araiky fividianana raha. Direct ataoko hoe fividianana raha. Koa misy olava koa andeha mitany koa misy nino. Ok. Plateforme fagnanovagna achat du quotidien. Misy site web zay de misy application mobile. Installena amin'ny Play Store na App Store. Dikan'zegny téléphone jiaby koa fa smartphone, Android anao fa mety mampiasa izy. Installenao fo izy, c'est gratuit, bien évidemment. Ok. De tsisy raha atahoranao aminany fa juste fa mampiasa fo anao, tsy sarotro ampy. Anao avy anao mikitikitika, anao fa mahazo coursenao varavarana anao fa mipetraka edy. Ka zay anao an-tragno ao fo. Anao an-tragno fo, nampiasagna fo anao na asa andefa course hela madamo amin'ny sisiny asa malimaly hela aligny eny pour se récompenser. Azonao. De plateforme zegny izy io, ividianana raha. Zay zegny ny tegna mavita mame izy en global zegny. Plateforme fividianana raha de fa mi-couvre 23 villes à Madagascar. Rehetra boka amin'ny nord jusqu'à amin'ny sud. 23 villes io afaka citeko? Ah oui? Oui. Diego, Ambilbe, Ambanja, Nosibe, Sambava, Voemar, Antala, Andapa, Majunga, Antsui, Antananarivo, Fianarantsoa, Antsirabe, Ambatondrazaka, Soavinandriana, Tamatave, Fenerive-Est, Mahanoro, Manakara, Morondava, Tuléar, Fort-Dauphin, ndraiky Mbovombe. Jiaby. Anao matadidy raha. Ya, tsy maintsy alaigna ono kadrako. Io volavolako isan'andro. Ok, izo amizay zegny anao teo boka nivolagna hoe misy site web de misy application. Le site web karakory ahaizana fa ity tsy arnaque site tegna officiel ty. Déjà anao miditra amin'ny www.sanebazar.com. Ok. Anao miaraka miditra izy tokony fa direct fa izy hitanao voalohany affiché rose, fond rose, écriture bleu sur rose, mélangé un peu en violet izy. Kitinao zegny anao miditra koa, hitanao raha jiaby andeha volagniko magnaraka ty. Mahita rubrique anao, mahita logo, tsy haiko sa hita amin'ny caméra donc tsy hita donc misy logo karaha ty hitanao io. De les couleurs zegny efa tsy vahina amin'olo mampiavaka izy zegny les couleurs rose de base mélangé amin'ny couleur ahaizan'olo maro zahay. De anao koa fa avao assurenao fa hitanao produit jiaby en prix, que ce soit en arrière, que ce soit en euros, que ce soit en francs CFA. Satria en plus de Madagascar, zahay fa mibiagna sur Sénégal. De voilà, mety ahitagna mety ahitagna prix, mety changegna maromaro zegny agnatin'ny site ao. De ahitanao rubrique maro koa izy. Ahitanao ny billetterie, ahitanao ny rubrique tourisme, ahitanao ny rubrique pharmacie, de ahitanao koa les soins et beauté, ndraiky prestation de service maro hafa. Ankoatran'zegny efa hitanao sur la plateforme, sur l'interface miaraka anao magnabiagna izy, les produits disponibles aminay, ndraiky prix-nany affiché miaraka amin'ny description nazy. Direct fa mazava aminao io fa juste mi-clic fokona anao avoanao fa mividy. Andraiky magnefa izy. De magnaraka zegny koa misy ny atao hoe
code parrainage ty boka tegna tsara aminanjy. Ok, ino zay? Anao zegny na de hoe olo particulier na anao hividy na anao hivarotro, anao miaraka m'inscrire amin'ny site ao, magnabiagna codenao, magnabiagna comptenao amin'ny site, anao efa managna code parrainage disponible amin'ny site. Il suffit juste anao miditra amin'ny profilinao de mizaha amin'ny mon parrainage. Affiché eo codenao, copienao zigny. Izy copienao afaka aparitikanao sady incitenao sur tous tes réseaux. Le code parrainage zegny afaka ampiasain'olo hafa. Iny zegny karaha hoe anao miparrainer olo andeha hividy raha amin'ny site na olo hainao asa misy zokinao andafy amezanao izy code parrainage nao. Avantage nany? Mahazo réduction izy amin'ny panier vidiany agny à partir de 60 €. Mahazo réduction izy amin'ny panier vidiany agny. Anao mahazo pourcentage amin'ny comptenao. Ok. Izy zegny mahazo moins, anao mahazo vola en plus. De asa izy magnaparitika plus codenao miparitika plus anao mahazo gain. De à l'inscription miaraka anao magnabiagna comptenao miactiver code parrainage nao, efa managna 5 € de bonus anao disponible amin'ny comptenao, amin'ny portefeuille nao sur le site. Fa izy igny tsy mety kitianao. Anao mila magnano hevitra ataonao zegny tous les moyens ampitomboanao gainao agnatin'ny compte. Kan zegny za mila mandrisika olo maro mampiasa codenao. Mampiasa réseau-nao, magnano publicité anao. De avantage koa amin'ny site ao, anao mety migénérer flyers-nao anao tompony. Anao juste mampiditra sarinao fo générer ny site automatique flyers-nao, de flyers-nao mety agnanovanao publicité et tout. Tu télécharges juste. De igny codenao ampiasain'olo, ireo mahita lohanao eo, plus reo tenté, plus reo mampiasa, mitombo vola agnatin'ny portefeuille. Anao zegny magnano tady vola agnatin'ny tady vola. Misy zanazanaka anao zegny. Ke matatra ontinao amizay zegny vola naka agnatin'ny compte-naka igny, boka amin'ny code parrainage igny vao afaka ampiasaiko. 5 € izy ny volaniko teo igny izy disponible ao. De ataonao tous les moyens mampitombo izy ankendriky jusqu'à 10 €. À partir de 10 € tsenjiky mety alainao izy. Ividiananao raha ao fo, anao koa tsy hividy raha, mety mividy raha ao anao. Fa anao koa tsy hividy raha, ampitombotomboako izy ty ho anao e. Iambesanao izy fa feno 20 €. À partir de 20 € izy vao mety agnanovanao retrait. Ataonao retrait. À condition que numéro misoratra amin'ny agnarananao fo izy agnanovanao retrait, anao mampidriky mobile money-nao de ataonao retrait izy, azonao volanao. Na misafidy koa anao, za misy raha tiako ato, vidiako ato fo izy. De vidianao. Lany izy. Pody 0. Niesite olo hafa koa anao. Manonga ndraiky koa izy. Izy manonga ndraiky koa anao fa shibashiba hely. Kofa weekend karaha igny. Zay koa magnano fa kofa weekend. Igny amizay zay tsy ankanavika. Anao isaka olo, isaka adresse mail, managna code parrainage araiky. Podianako hely le Saint Bazar. Ino zegny le hoe tegna objectif ny Saint Bazar. Izy koa aminay zao ty zay tsy mpampiasa, ino ny objectif nany, ino ny tombontsoa azonay aminazy. Déjà anao fa mila mampiasa ide. Manomboka io. Anao miala eto anao fa mi-installe application. Anao direct fa midriky. Anao fa mizaha. Ok. Sa za kamo magnano course koa boka. Mariny zegny. Surtout atsika miasa boka zo, mankamora fiainagna voalohany. Voalohany objectif nany, ça facilite la vie. Fôtony raha jiaby ilainao amin'ny andavanandro fa hitanao agnatinao. Anao tsy mijaly. Juste hoe mivadika agnila fo anao mizaha raha tianao hafa. Mivadika agnila anao mizaha raha tianao hafa. Ajoutenao amin'ny panier-nao zegny anao finaliser commande-nao. Magnefa izy anao izy avy amin'ny varavaragnanao entre 24 à 48 heures. Livraison zegny. Dikan'zegny izy koa anao micommande niany mety ho azonao bitibitika eo, mety ho azonao après 2 heures de temps, na mety ho azonao amaraindraigny au plus tard. De mankamora fiainagna izy za tamin'ny voalohany. Faharoe koa magnampy avatsika, surtout avatsika mipetraka andafy, le diaspora. Rô baka matetiky hoe mandefa vola amintsika ty, avô agnanaovantsika raha hafa zegny. Asa mila bazary e. Mamoasa secret. Mila bazary e. Nanjary losy raha hafa zay fa andifasan-draiky koa. Ke en plus irô tsara vola mandefa aminao, irô mandefa aminao fa en plus
irô direct fa mividy bazary igny avy aminao abeka anao tsy miasa aloha. So zay azoko tsara zegny irô agny fo zegny afaka zegny magnano course fa livraison zegny avy aminaka tompony. Voilà. Irô agny zegny fa mahay adressenao, efa mahay raha mombamombanao jiaby ndraiky numéronao. Juste mividy fo raha ataondreo agny, mivalider commande. Misy par surprise izy avy aminao. Matetiky tahitran'zegny olo agnateranay agnanovanay livraison. Par surprise. Misy asa papa sauce, misy leur cher mari, époux, misy la famille, misy zanany mianatra andafy agny igny. Juste mividy raha misy mamako volagniny amin'ny tany karazany tsy afaka izy asa marary izy ohatra mila raha karazany za karazay de manampy le havatsika andafy zegny tegna nampisy izy voalohany be après nihitatra zegny mahita hoe misy raha mpiagna maro misy raha maro mety exploiter amezagna valeur koa le sur les lieux pourquoi pas de karazany zay le objectif magnamora fiainagnantsika amin'ny andavanandro. De atsika zao koa fa miditra en phase de digitalisation fa en ligne raha jiaby vu que c'est un e-commerce de mora aminao zay mikitikitiky izy. Mora aminao zay juste hoe amin'ny téléphone fo anao fa atao marika kokoa zegny anao izy koa anao fa mampiasa application fo ividiagnanao raha efa à jour. Le izegny atsika mikoragna hoe resaka digitalisation le e-commerce raha jiaby zao ty fa en ligne de le zay natao ho an'ny malagasy rehetra. De misy zegny ataontsika hoe tsy sarotro be ve amin'le tsy zatra mampiasa tout ce qui est digitalisation fampiasagna izy sa sarotro amindreo zay le plateforme. Izy zegny mora. Tegna hoe fa natao farany mora ampiasaigna. Tegna hoe mora. Il suffit de juste anao magnabiagna application. Moramora aminao kokoa zegny mahita raha jiaby io satria efa mirafitra eo izy juste mivadibadika karaha ataonao mivanga raha au quotidien fo misy raha tsy tianao ambadika tianao mifindra ambadika ary misy raha tsy tianao ato mifindra ato asa navorovoronao agnatin'ny tantinao raha jiaby de vao anao mandeha fa izy fo zegny misy jery magnampy hely ary za matoky misy fagnampiagna hoe mianatra manipuler izy ve amle oui ho an'izay managna difficulté à manipuler le site managna tutoriel zay juste magnambara izy fa il suffit que asa mandefa message en page na misy numéro efa miparitika agny matetika fahitanareo donc zay magnano pub et tout magnano sur notre page na sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook de misy contact agny de afaka miditra WhatsApp koa de juste hoe zay mangataka tuto karakory ataonay ampiasa izy fa zay mila raha karaha zegny de miditra ao fo zegny anao mandefa message de afaka alefanay le tuto. Tsy sarotro izy. Tegna tsy sarotro. De sady magnampy anao curieux koa baka tia hay raha zegny mampitombotombo fahaizagna hely aminao. Tika zegny tsy vitany koa zegny izy magnampy amin'ny andavanandro fa mampianatra koa zegny ivelatra bebe kokoa amin'ny lafiny hoe digitalisation amin'ny e-commerce et tout ça. Voilà. Okay. Karakory ma atao mivangara amin'ny Saint Bazar. Hoe zegny ino moyen de paiement. Anao amizakiny koa fa hividy. Anao mividy déjà karaha atao mividy raha jiaby en ligne izo satria efa maro olo nampiasa plateforme en ligne sélectionnenao produit-nao na prestation de service tadiavinao ajoutenao en panier izy feno panier-nao mataka raha jiaby ilainao miditra amin'ny panier anao mivalider commande anao de io anao misafidy hoe à récupérer les produits ça à livrer izy koa à livrer misy frais de livraison izy de moyen de paiement afaka alainy site io par carte bancaire Visa, Mastercard et tout de mobile money karaha antsika Madagascar baka mampiasa mivola Orange Money, Airtel Money efa miaraka miasa amindreo zegny zay efa disponible sur site aussi paiement ni mobile money jiaby de afaka vidianao amin'igny fo izy zay tika tia raha vonia misy promotion aminareo. Miss Promotion. presque toutes les semaines. Presque toutes les semaines, j'ai une promotion sur une rubrique anti-gaspillage. Des Miss Promotion,
PPN, les produits ilaigna andavanandra raha jiaby mety bôdibôdimon. Yeah, igny zegny anao afaka mividy izy amin'ny rubrique anti-gaspillage. De anao zay mila mizaha fo hoe iny koa vaovao niany iny koa karaha anao mandeha amin'ny supermarché zegny iny koa promotion niany de eo anao mizaha zay tianao fo de vidianao. Misy différence de prix produit-nareo amin'ny Saint Bazar ndraiky par rapport amin'le hoe ataontsika hoe hitatsika physique karaha io sa mitovy fo? Oui, misy prix misy latsadatsika de misy prix tsy mifanalavitra amin'ny marché misy normal jeudi. Fa izy zegny azonao hoe fotoagnanao zegny le vidigna fa anao juste mividy normal izy de misy promotion anao fa tsy asa occasionnel karaha igny anao mividy produit en promotion de asa magnampy le produit ankoatran'izigny amizay anao fa izy azo lazaigna tsy mifanalavitry amin'ny prix du marché. Atsika zao io zegny à partir de jeudi koa misy nouveau fournisseur midriky sur Saint Bazar de zay produit nany vidian'ny client de mahazo moins de 20% de réduction zegny client mividy les nouveaux produits sur les nouveaux fournisseurs. Ah ouais. C'est génial. Hein? Bah oui. C'est seulement pour le premier achat. Hein? Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ino zegny ny projet ni Saint Bazar ni zaontsika hoe développement misy hoavy atoato. Yeah. Igny ma zegny efa commence nanomboka tamin'ny taongo ty zay efa maromaro zegny raha presque étape ny nandalovana sady étape nidiragna lalindaliny kokoa efa maro zegny projet en cours. Zay zegny izy katao chaque fête des mères zay magnano foire mais malheureusement c'est à Diego. Malheureusement, heureusement et malheureusement mety mbala ho isy koa zegny amin'ny faritra hafa koa. Yeah, mety mbala ho isy amin'ny faritra hafa c'est envisageable. De tsy voatery fête de mère fo mety misy koa zegny pendant fête hafa na pendant vacances na genre de braderie andeha organiser nay mamory les fournisseurs déjà en priorité miara-miasa aminay. De les fournisseurs sur les lieux na les nouveaux fournisseurs. Karaha io zegny mitombo zegny le filagna tadiavin'olo, mitombo les produits tadiavin'olo, mais vaste kokoa zegny sady mampifandray olo koa zo. Mampifandray olo maro. Anisan'ny objectif ny Saint Bazar koa mivaloriser les petits commerçants misy ici à Madagascar. Satria tsy voatery hivarotry physique fo anao. Mety olo à l'étranger any mahita produit alafinao sur site na de hoe anao tsy hitan'olo aty. C'est déjà quelque chose. Zegny le hoe anao mandeha agnatin'ny site ao mahita raha maro baka. Voilà. D'accord. Yeah. De ino zegny ny afatrafatra ny Saint Bazar ho anay nouveaux utilisateurs ajouty. Afatrafatra. Afatra edy maro edy e. Voalohany akendriky zay tsendriky nahita na zay tsendriky ni-installe application, installer application fa tsy anignainanao satria maro offre ndraikindraiky mielakelagna misy offre gratuit dikan'zegny anao mila en ligne fo. Anao mila connecté fo. Sady mila magnaraka page-ny amin'ny Facebook. De midriky en MP fo anao izy koa ohatra hoe misy raha tianao anotaniagna en particulier. Anareo mamaly fo. Zay mamaly toujours connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ne pas dire 365 sur 365. Zay tsy sanjia. Tsy sanjia. Anao mety mikoragna aminay fo. Avô koa anao mety mividy raha amin'ny site ao na aligny na mantsagna na maraindraigny na week-end na jour ouvrable. Mazavazava aminaka ny mikasiky Saint Bazar télécharge za bocode télécharge no miala eto miala avaravarana le no fa mangala. En tout cas merci mademoiselle Vony Agmantra navy aminay ato nagnazavazava ny partage nandrasa aminay ino ny avantage ny tombontsoa ny fampiasagna Saint Bazar za matoky fa agnapatsika jiaby koa zegny amin'ny fiainagna andavanandra misaotra anao. Boka lavitry za io. Boka lavitry za io tsakatsaka aminareo aty. De siège-nay moa zany à Diego. Zay zegny tsy juste mandalo fo à-tagnan et tout. Fa misy représentant-nay sur tagnan. Siège-nay zegny sur Diego.
de koa misy olo intéressé koa misy olo tia raha maromaro bebe kokoa plus lalindaligny kokoa juste mandefa message am page Facebook-nay na am numéro mety azahoagna zay misy numéro misy WhatsApp zay na mikaiky direct managna agent commercial zay mamaly fo 24 heures sur 24. 365? Oui, 365 sur 365. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie, Jen. Merci beaucoup, Anna Wogan, Galazette, en point carré. On espère mangarka zay mandalo fo. Tianay aby mandeha mandalindala aty, mitsiditsidika. Merci anarô. Ravoravo zay koa anarô misafidy zay. Am magnaraka koa samy tsara antsika jiaby. Bye bye. Bye.